icago kimwe akaba yisubira akavuga ngo sinkiba arekuye ugaci Imana igateza ibikeri yamara akavuga ngo ndabarekuye mbabarira ibikeri ubikize ubidukureho ndabarekuye zamara gukira gutya zamara guhagarara akamasura akavuga ngo taho baragenda gute Bwana asifiwe nabwiye ngo ndafata umwanya mutoya tuze kubana uko niko natwe tuzatwinangira kuza Bwana asifiwe Imana ikakubwira ngo rekura iki kintu rekura ubujura Bwana asifiwe wahura n'akabazo gatoya gusa bukeye ukavuga ngo noneho ndamuritse sinzosubira kabazo kaba kakoroshe bukeye ukamusubira ukiba Bwana asifiwe zenda koresheje icyaha gikomeye ariko wowe mu mutima wawe ni wowe uzi ikintu cyakunaniye kurekura hari inyigisho nasobanukiwe vuba z'abanyabuntu bazavuga ngo umuntu ngo wakiriye mu mwami n'umukiza ngo ntacaha azakora Bwana asifiwe ngo nubwo ugikora ngo nta mpamvu yo kwihana Bwana asifiwe umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza azareka Bwana asifiwe azarekura byaha ntabwo azaguma ngo abikore ntakuvuga ngo wasubiye kubikora ngo wasubiye kubigwamo ngo none ngo tubihane Bwana asifiwe nimba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza hari ibintu uzurekura ibyo umwami yakubwiye ngo rekura niba Imana yakubwiye ngo rekura iki kintu kireke kurakigumana ngo kigire gute Bwana asifiwe utegereje ngo bazabanze bica abana b'imfura ubone kurekura ico kintu umukristo uriya umuyobozi wa gahunda yatubwiye ngo ivy'uyu mubiri bigira umumaro mukeya cyane bizaza bishira ahangaha Bwana asifiwe ni ukuvuga ngo iyo witaye ku z'uyu mubiri biza bishira mu kanya gatoya Bwana asifiwe amen hari inyigisho ndimo ndigaho Imana n'inshobozo nzozibwirizaho zijanye n'amarangamutima nuvuga ngo ukuntu hari umwuka wateye wo mwisi wateye uri mu kutubwira ngo mucongereza kaza kanavuga neza ngo duyu kora ibyo umutima wawe wakubwira Bwana asifiwe kandi uyu mutima wacu uzutubwira ibyinshi bibi Bwana asifiwe nokora ibyo nibwira byose naje mbuze uko nomera Bwana asifiwe ni ukuvuga ngo ngize ngo nduwinge mi nokora amahajabu Bwana asifiwe ibyo umutima wanje byose wibwira sinobikora kubera yuko hari icyo namenye Bwana asifiwe hari icyo nararekuye hari byinshi nk'uko umutima wombwira ngo nkore kandi uracabimbwira Bwana asifiwe kugira se ngo satani harahazaje kuragira ngo iyo wakishije satani azagenda ntazare ahubwo aza kuba hafi cyane Bwana asifiwe sinzi uwavuze hano ngira ngo ku cyumweru aravuga ngo satani ngiye kugerageza iyo umukorera iyo arakugerageza utaca gushaka uri umwana wiwe ntawuzi ugerageza umwana wiwe niba uri uwo satani umeze neza uri muri yabiye satani yaragufatishije ariko iyo wamenye Imana satani azaguhoraho azahora gusheganya azakenera mu kintu cyose ukoze agukurura Bwana asifiwe nuja gutekereza nabi ateremo akantu kabi Bwana asifiwe nuja gukora neza atemwa akantu kugira ngo agutokoze Bwana asifiwe uko niko umukiranutsi wese azamira ariko tuzi ukora ibyo wibwira gusa Bwana asifiwe ahubwo ibyo wibwira uzubicecura uzubiyungurura ukavuga ngo si ibingibi ngiye gukora bimeze gute ibingibi birashimwa n'umwana cyangwa birashimwa naje gusa ese ibi bintu ko ndaje gukora ibyo jewe n'ibyo umutima wanje habibwira gusa cyangwa ibyo umutima wanje habibwira nabihuje n'iby'Imana izimbwira sanga birakoreka Bwana asifiwe umukristo yaje gukora ikintu ntabwo azabyuka gusa ngo yamakora umukiranutsi ntabwo you never do you kubera
yuko ugize ngo ukore ibyo wowe wayo wibwira tibikiranutse kubera ko turi abantu. Bwana asifiwe. Kandi turi mu mubiri w'icyaha. Bwana asifiwe. Nubwo warakijijwe gute, warakiriye Yesu gute, tibirasobanura yuko utagomba kuba maso, kubera ko nk'uko nababwiye Satani aracagushakisha. Bwana asifiwe. Kandi ndibutse ari pasiteri wabivuze, yaravuze aravuga ngo nubona utazugeragezwa uzuye wisuzuma. Hariho something wrong. There is something wrong niba utazugeragezwa ngo umwanzi Satani abanze kugabaho ibitero. Hari akantu gahaye kabura. Bwana asifiwe. Amen. Umukiranutsi wese azageragezwa. Kandi kugira ngo izahabu itoka ari izahabu, ku rugero akagasheneti umuvandimwe yambaye hano, kugira ngo kaze kameze gutya agasheneti, ntabwo kavutse ari agasheneti, ntabwo kisanze ari agasheneti, kaciye mu ruganda baragatwika bakagira gute. Bwana asifiwe. Kabanje kugeragezwa. Uku nguko hari amadeshe yatakaye bahaye bakora kandi. Bwana asifiwe. Agatakara niko mukiranutsi azagira. Azaja gukora akavuga niki, reka ngite, reka ngireke. Kera ntarakizwa nakaza nkora iki, reka ngite. Kera ntarakizwa nakaza mvuga gutya, reka ngute. Bwana asifiwe. Amen. Umwuka wa Satani w'ubu ngubu uzukubwira ngo love yourself, do yourself. Bwana asifiwe. It's okay. It's kurakara, it's okay. I don't care. It's normal. Right? Hariya ku ishuri abantu bigishwa n'abazungu rimwe neza ndakara ariko nyine sinorakara kubera ko nza ndakara mu mutima. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo hazaho ubwo umuntu akora akantu ngo it's okay. Ntabwo ari okay. Bwana asifiwe. Si okay ku mukirisitu gukora icyaha. Si okay ku mukirisitu kwifata uko yifashe. Bwana asifiwe. Hari izindi Imana nifashe ikintu zokibwiriza kandi ndagiteguye zokibwiriza. Umwuka wa Satani uzukubwira ngo love yourself. Mwari muzi umwuka wa Satani. Ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana. Nta hantu na hamwe, niba pasiteri ari hano adufasha, wenda yasomye Bibiliya kundusha cyangwa namwe wenda mwana yasomye kundusha, nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ngo wikunde. Nta na hamwe Bibiliya iravuga ngo kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Bwana asifiwe. Kubera impamvu Bibiliya ivuga gutyo, waremwe wikunda. Bwana asifiwe. Waremanywe urukundo rwo kwikunda. Nta rundi ukeneye, ubwo wikunda rurahagije. Bwana asifiwe. Urundi uhaje kwikunda nubwo Satani ahayakubesha. Satani karakubesha ngo ikunde. Nimba umuntu akubwiye nabi musubize, kubera ko umuntu agusumbuwa, kubera ko akuzoya, arakurakaje mubwira kugira ngo wishime. No, umukristo sukoza mbere. Hari ibyo uzureka. Bwana asifiwe. Tabuko uko sukwikunda. Ufite urukundo, Imana yaguhaye urukundo wikunda, ugufite rurahagije. Nta rundi ukeneye kongera. Urundi uhawe ukeneye kongeraho ni urwa Satani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ese ngiye gutuma ntimwiyange unota. Nta muntu wo kwiyanga. Naje kugutahura akantu. Muzi ko kujya umuntu uza wiyahura atari uko aba yiyanze. Naje kumenya ayo makuru nyamenye vuba. Cyo kintu nagitambuwe vuba. Bwana asifiwe. Kujya umuntu wiyahura akeneye gusana abandi, aba yikunze kurusha uko yagombye kwikunda. Impamvu izituma abantu bifata bakiyica ni ukubera ko azavuga ngo I don't deserve this. Ntabwo ndizavuga ko umuntu ambwira na. Ntabwo ndizavuga ko mama wanjye antonganya ngo ambwire ngo nindeke gusohoka kuja muri night club kubera ikambuza arabuza kubera kandi I need it. Ndashaka kugenda kubera I don't deserve
kuba ntafite urukweto rw'amadolari 400. I don't deserve this. Kurumva noneho rwa rukundo wikunda uzukenera ngo wikunde kuruta uko wagombye kuba wikunda. Noneho warangiza ukibwira ngo you know what, ntabwo ukwiriye kubaho gutya, ahubwira ngo ubeho gutya ahubwo wopfa. Ahubwira ngo ubeho ubabaye, ahubwira ngo ubeho no, you don't deserve this. Ntabwo deserve iki kintu, ahubwo wo kwipfira. Uwo ni umwuka wa Satani. Nuko niko utubwira kandi uzutera abandi bananiwe kurekura. Bwana asifiwe. Uzutera abafarawo banze kurekura ibyaha. Icyaha nimba bakubwiye ngo kuja kunywa inzoga n'icyaha, ukaba wibwira ngo yaye why niba nzishaka I can do what I want. Bwana asifiwe. Ngomba gukora icyo nshaka, ngomba gukora icyo numva kinshimishije. Kubera iki ntakora ikinshimishije? Kubera iki nana izi nyigisho zateye zungu ngo nubwo ukora icyaha, nubwo wowe inzoga, nubwo upfa ko waremeye umwami n'umukiza, ntabwo wamwemeye. Nimba ugitekereza ukagambira gukora icyaha, ntabwo wamwemeye. Bwana asifiwe. Genda wisuzume, wikorere evaluation, uvuge ngo se mpagaze hehe. Bwana asifiwe. Ese mpagaze niho ngomba kuba mpagaze? Ese ibyo nagomba kuba narabirekuye? Bwana asifiwe. Ese ibyaha nagombye kuba narabiretse? Kandi haza haba ibyaha, hari umuntu uzugira icyaha akananirwa kukireka, akagambirira kuvuga ngo noneho yagikora, akavuga ati sha noneho ndakiretse sinzabisubira. Gaca hashira icyumweru akamasubira akagikora. Bwana asifiwe. Muzavuganire k'abantu bazanywa itabi kuri Yesu baba barishaka kuri bo. Sometimes baba bashaka kuri bo. Hari igihe nyine kubera ko yabaye addicted kuri cya kintu akumva aragishaka. Bwana asifiwe. Akavuga ngo noneho iri tabi ndariretse, ariko yapfa gutirimuka bukeya gusa ahandi arivugiye yapfa kuhava, umutima ukamubwira nyabuna gashakaho kakandi kasigaye kemuka ukagotomera. Nuko niko Satani azamera, ariko umwami Imana aracateza amaboko. Bwana asifiwe. Umwami Imana aracateza amaboko. Bwana asifiwe. Aracagutegera amaboko kugira ngo kubabare. Ntabwo addiction zacu bizabindi byaturanye zoroshe kusikura kabone n'ubwo wabarakire umwami n'umukiza, ariko hari ikiza gisaba imbaraga z'amasengesho, ugapfuka mukabwira Imana ngo w'Imana iki kintu ndakireka ushaka no kudashaka kubera yuko nakumenya. Niyo mpamvu horateza amaboko kugira ngo umwizera wese amusange, uwananiwe wese amusange amushoboze. Bwana asifiwe. Nuko niko mukiramutse. Nimba warizeye umwami n'umukiza, ugenda wikorera evaluation, urebe ibyo ukora niba biri mu murongo, kandi niba bitari mu murongo wisubize mu murongo, usubire mu murongo wawe, usubire ukunda umwami wawe. Niba hari icakunaniye aracagutegera amaboko kugira ngo akubabarire. Imana ibahe Yesu Kristo. Murakoze cyane.